Rayon Sports iritegura imikino ibiri ya gishuti nk'andi makipe yose ya hano mu Rwanda akomeje kwitegura itangira rya shampiyona. Rayon Sports ikaba ikomeje kwitegura itangira rya shampiyona ndetse ikaba iri no gutegura imikino ya gishuti n'amakipe abiri yo mu cyiciro cya mbere. Rayon Sports kuri iki cyumweru tariki ya 22 Ugushyingo 2020 ikaba yarakoreye imyitozo Kicukiro mu rwego rwo kumenyereza abakinnyi ikibuga kitari icy'ubwatsi, dore ko mu Rwanda ibibuga byinshi biba ari ibikorano tapi synthetique. Abasore biteguye gukinana buri wese muri shampiyona. Nyuma yaho Gibukaso umutoza mukuru wayo agarukiye mu Rwanda, abakinnyi n'abatoza bose barahari usibye Nizeyimana Mirafu wagurishijwe muri Zambia. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 24 Ugushyingo 2020 barakina umukino wa gishuti na AS Muhanga iherutse gutsinda Mukura Victory Sport igitego kimwe i Huye. Ku wa gatandatu tariki ya 28 Ugushyingo 2020 Rayon Sports izakina umukino wa gatatu wa gishuti na Polisi y'u Rwanda, Police FC. Uyu mukino bazakina Polisi ukazaba ari uwa nyuma, dore ko shampiyona iteganyijwe gutangira tariki ya 4 Ukuboza 2020. Gusa Rayon Sports ikomeje kwitegura cyane, aho benshi bibazaga igituma ikipe idatangira kwitegura. Tariki ya 24 Ugushyingo isobanuye icyo mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. H. Innocent nk'uko bizwi, amateka dufasha kumenya aho tuva kugira ngo tumenye aho dutegura ejo hazaza. Muri iyi nkuru turagaruka ku bihe byiza byaranze tariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Tumenye uyu munsi ni kuwa kabiri tariki ya 24 Ugushyingo 2020, ni umunsi wa 333 mu munsi igize umwaka. Harabura iminsi 37 ngo umwaka urangire. Turi kuwa kabiri wa 48 kuva 2020 yatangira. Turi mu cyumweru cya 48 mu byumweru bigize umwaka wa 2020. Ni bande bavutse ku munsi nk'uyu? James Maddison 1996 yujuje imyaka 24, umwongereza ukina hagati mu kibuga muri Leicester City n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. James Daniel Maddison yanyuze mu makipe nka Coventry, Norwich, Aberdeen n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Umaze gukina umukino umwe. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Boubacar Kamara w'Umufaransa wavutse mu 1999, yujuje imyaka 21, myugariro w'Umufaransa ukina muri Olympique Marseille OM, ikipe y'igihugu y'abato y'Ubufaransa. Boubacar Bernard Kamara yakuriye mu ishuri ry'umupira w'amaguru muri Olympique de Marseille na n'ubu akinira kugeza ubu ngubu mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Yahereye mu batarengeje imyaka 16 kugeza mu batarengeje imyaka 21. Michael Ndajugu mu 1990 yujuje imyaka 30 y'amavuko, myugariro w'Umunyakameroni ukina muri Gent, anabereye kapiteni anakinira ikipe y'igihugu ya Cameroon. Michael Ngedo Ndaju yanyuze mu makipe nka Kano Yaounde, Botatson, Sylvia Prague n'ikipe y'igihugu ya Cameroon. Amaze gukina imikino 24 yayitsindiye ibitego 2, yanayihesheje igikombe cya Afurika cya 2017 cyabereye muri Gabon. Asafa Powell 1982 yujuje imyaka 38, umunyajamaica wamamaye mu gusiganwa ku maguru mu ntera ngufiya. Yari nimero ya mbere ku isi mu kwirukanka ibirometero 100 hagati ya 2005 na 2008, aho yakoreshaga amasegonda 9 n'amadakika 77. Kugeza ubu afatwa nka nimero ya 4 ku isi mu bagabo bakoresheje ibihe bigufiya birukanka metero 100, azi inyuma y'umunyajamaica mwene wabo Yohan Black wigeze gukoresha amasegonda 9 n'amadakika 69, umunyamerika Tyson Gay nawe wakoresheje iminota 9 n'amasegonda 69, n'akabuhariwe Usain Bolt nimero ya mbere ku isi we wakoresheje amasegonda 9 n'amadakika 58. Asafa Powell yatwaye imidari itandukanye irimo umudari wa zahabu Olympic mu kwirukanka ibirometero 400 bahererekanya hagati. Yatwaye imikino Olympic muri 2016 yabereye i Rio de Janeiro muri Brazil. Ni bande bitabye Imana ku munsi nk'uyu? 2011 Jim Rahman, umunyamerika wakinaga umukino wo wasiganwa ku maome, watwaye isiganwa rya Indianapolis ryo mu 1960, yitabye Imana ku myaka 86. Ibihe by'ingenzi byaranze tariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye. Mu 1992 Umufaransa Pierre de Coubertin yashyize ahagaragara ingena mugambi ku bitekerezo yagize cyo gutangiza imikino Olympique ivuguruye 1904 mu mujyi wa St. Louis yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Habereye imikino ya Olympique yakinwaga ku nshuro ya gatatu 1968. Milton Banks yakoze igura n'igurisha trade rya mbere muri NBA, aho yafashe Bob Love and Bobby Weiss ikabatanga muri Chicago Bulls bakayiha Fanny Robinson. Muri 2013 umunya-Philippine Manny Pacquiao yakubise umunyamerika Brandon Ryers yegukana ikamba yuhiga abandi ku isi mu iteramakofe ry'abafite ibiro bigereranyije. Muri 2014 igitero cy'abiyahuzi cyahitanye abantu 40 mu mikino ya volleyball yaberaga mu
mu burasirazuba bwa Afghanistan muri 2017 umunya-Brazil Robinho yakatiwe gufungwa imyaka 9 kubera icyaha cyo gufata ku ngufu umunya-Albania-kazi. Nubwo ibi byose bikomeje kuba kabuhariwe, umunya-Mwongereza Wayne Rooney Papakayi, kapiteni w'ibihe byose wa Manchester United ukuriye mu ikipe ya Everton akaza gukina Manchester United. Wayne Rooney mu kazi gashya nyuma y'itandukana rya Derby County n'uwari umutoza wayo Philip Cook. Wayne Rooney niwe mutoza mushya w'iyi kipe, akazajya akina anatoza abagenzi. Wayne Rooney w'imyaka 35 akaba agiye gukora aka kazi ke ka mbere nk'umutoza mukuru. Wayne Rooney akaba agiye gutoza Derby County nk'umutoza ndetse akaba n'umukinnyi w'iyi kipe. Wayne Rooney ugiye kuba asigaye ku nshingano zo gutoza iyi kipe. Ubuyobozi bwa Derby County bukiri gushaka umutoza usimbura Philip Cook uherutse kwirukanwa. Wayne Rooney ni akazi ke ka mbere nk'umutoza mukuru ugiye gukora irutahiza mu Mwongereza, wamenyekanye cyane mu ikipe ya Manchester United Red Devils, akaba ari nawe kugeza kuri uyu munsi watsindiye ibitego byinshi. Wayne Rooney yanyuze mu makipe atandukanye nka Everton ayivamo ajya muri Manchester United, maze muri 2017 ayivamo asubira muri Everton ayimaramo umwaka umwe ahita ajya gukina muri Major League Soccer muri Amerika, avamo muri 2019 ajya muri Derby County agiye kubera umutoza magingo aya ngaya. Wayne Rooney bamwibuka mu ikipe ya Manchester United aho yakoraga ibyinshi kandi byashimishije abakunzi b'ikipe y'amashitani atukura yo mu mujyi wa Manchester. Arsenal na Leeds United ntabwo zihanganiye ihohoterwa ryakorewe Pepe na Arikios ku mbuga nkoranyambaga. Arsenal na Leeds United zahwemye kwihanangiriza ihohoterwa ryakorewe abasore babo Nicolas Pepe na Isaac Oliosik ryakorewe ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'umukino wabahuje kuri iki cyumweru muri Premier League. Pepe yeretswe ikarita itukura ku munota 51 w'umukino. Amakipe yari anganyije ubusa ku busa kuri Elland Road nyuma yo gukubita umutwe Eliosik. Iyo mpanuka yavumbuwe na VAR. Mugenzi we Kieran Trippier yasunitse myugariro unyura ku ruhande rw'ibumoso wa Leeds Eliosik nyuma y'umukino mu ishyiraniro rikomeye cyane. Eliosik na Pepe bakiriye ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga, amakipe yabo yunga ubumwe mu gusohora amatangazo kuri uyu wa mbere w'iri joro ryaraye rishize. Itangazo rya Arsenal yashyize hanze riragira riti: dutewe n'agahinda n'ubutumwa bwavuye ku mbuga nkoranyambaga ku basore bacu Nicolas Pepe, Ezigan Eliosiko nyuma y'umukino waduhuzaga na Leeds United. Ibi 100% ntitubyemera kandi turaza gukorana na polisi n'abandi banabishinzwe. Turakora ibishoboka kugira ngo tuvumbure ababigizemo uruhare bose babiryoze. Wahoze ari mabawa wa Chelsea Sean Wright Phillips yafashe ifoto muri bimwe mu byabwiwe aba bakinnyi, yibaza impamvu nta gikorwa abantu baba bakoze cy'irondaruhu nk'iryo bafatirwa ngo bakurikiranwe ni nako bibere abandi nkabo. Urugero, itangazo rya Leeds United ryari ryashyizweho amasaha amwe n'irya Arsenal riragira riti: ihohoterwa nk'irondaruhu byakorewe Ezigan Eliosik na Nicolas Pepe ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'umukino w'ejo hashize wa Premier League dukina na Arsenal ntago bizibagirana. Muri Leeds United turakorana bya hafi na polisi n'abashinzwe umupira kugira ngo abantu nk'abo babonwe kandi bahanwe. Umutoza wa Arsenal Mikel Arteta yikomye Nicolas Pepe ko yatumye ikipe ye ihangayika. Basigaye ari abakinnyi 10 gusa bitwaye neza bahakura inota rimwe muri Yorkshire. Ikipe y'abarashi imaze guhabwa amakarita 5 y'imituku muri Premier League kuva umutoza Arteta yafatiye ikipe kuva mu kwezi k'Ukuboza kurusha indi kipe iyo ari yo yose mu gihe kingana gutyo. Nyuma yaho Arteta aherewe umwanya wo gutoza ikipe ya Arsenal imaze kubona amakarita 5 y'imituku kuva mu Kuboza kurusha indi kipe iyo ari yo yose muri Premier League. Nabagiye gusubira ku kibuga nyuma y'amezi 8 byibuze abafana 4,000 nibo bazaherwaho mu kugerageza kureba niba bagaruka mu kibuga kw'abakunzi ba ruhago kwashoboka nyuma y'amezi akabakaba 8 batahakandagira kubera kwirinda ikikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19. Iki cyorezo cyadutse mu mpera z'umwaka ushize kigatangira gukwirakwizwa mu isi mu kwezi kwa Werurwe, aho kimaze guhitana abasaga miliyoni 2 mu gihe abasaga miliyoni 50 bamaze kwandura. Abafana bo mu Bwongereza biteganyijwe ko bazatangira kugaruka mu kibuga tariki ya 2 Ukuboza nk'uko byatangajwe n'ingengabihe byashyizweho n'ahagaragara na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson. Akomeza avuga ko iminsi mikuru y'impera z'umwaka irimo Noheli na Bonane umwaka mushya zizajya kugera byibuze hari ikibanze kimaze kuba kugira ngo abafana bagaruke ku kibuga. Yagize ati: umubare muke w'abafana batoranyijwe bazemererwa kugera ku kibuga maze bishimane n'amakipe yabo bari bamaze igihe batabona imbona nkubone. Abafana bari bamaze igihe batareba amakipe bakunda ku kibuga kuva mu kwezi ka Werurwe ubwo hatangiraga gahunda ya guma mu rugo yamenyekanye mu ndimi z'amahanga.
ku izina rya lockdown. Gusa nk'abafana ba Brighton bemerewe kureba iyi kipe yabo ubwo yakinaga umukino wo kwipima na Chelsea mu mpera za Kanama mbere y'uko umwaka w'imikino mushya utangira. Gusa kugeza ubu nta yindi kipe yo muri shampiyona y'Ubwongereza Premier League iremererwa abafana bayo kugera ku kibuga ngo bayirebe ikina. Uhereye kuri uwo mukino wari wafashwe nk'ikigeragezo cyo kureba niba abafana bakongera kwemererwa kugaruka ku kibuga ku nshuro ya mbere. Byitezwe ko hatangirira abafana babarirwa hagati y'ibihumbi 4, nyuma yaho hiyongereho ibindi bihumbi 2 ku nshuro ya kabiri. Uretse amakipe abiri yo muri shampiyona y'Ubwongereza bizwi nka Premier League ariyo Brighton, Southampton, nizo zitezwe ko ariyo makipe azatangiranira kugeragerezwaho icyiciro cya mbere nyuma ya kato Ubwongereza burimo kuri ubu kazarangira tariki ya 2 Ukuboza. Bityo amakipe azakorerwaho igeragezwa ry'abafana bakwinjira hagendewe ku mubare watangajwe ndetse hanirindwa ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 cyatumye bacika ku kibuga. Ishami ry'umuco, itangazamakuru ndetse n'abasportif muri rusange nibo bakomeje gushyira igitutu kuri guverinoma kugira ngo yemerere abafana kongera kugaruka ku kibuga mu duce turimo ubwandu bukeya bwa coronavirus muri iki gihugu. Indi leta zo mu gihugu bisigaye nazo ntago zicaye amaramasa kuko ziri kurebera hamwe uburyo zashyiraho umurongo uboneye kugira ngo rwemererwe abakunzi bayo baruhaga kongera kwishimira amakipe bihebeye, kuko abenshi ayo makipe yabo yakinnye kwihangana birabananira ahubwo bakuzurira inyuma y'amastade amakipe yabo abarimo gukinira. Ibi byanateze ikwirakwiza y'icyorezo ku buryo bwo hejuru kurusha kubemerera kwinjira mu kibuga mbere, ariko hakurikijwe ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Umupira w'amaguru ku isi muri rusange usa n'uwemerewe kongera gusubukurwa, ariko ukaba ukinwa mu kibuga ikinirwamo bifunze kuko nta mufana n'umwe wemerewe kuhakandagira mu gihugu cy'Ubwongereza. By'umwihariko indi mikino nayo yarasubukuwe, ariko aho bitandukanye n'umupira w'amaguru nuko aho abafana bemerewe kwinjira ariko nk'umubare ntarengwa ugereranyije n'ingano y'abafana ahabera iyo mikino yakira. Bisa nkaho Minisitiri w'Intebe Boris Johnson yemereye ibibuga bikinira imikino idakinirwaho ahafunze kuba yasubukura imikino byakira ndetse n'ibyumba bikorwamo ubugororamubiri bizwi nka gym nabyo bikaba bigiye kongera gufungurwa nyuma y'akato kazaba kakuweho tariki. Ahantu hakinirwa imikino hadasakaye hari uburyo bwinshi bwakoreshwa abantu birinda ikwirakwizwa ry'icyorezo bitandukanye. Ahatwiki uburyo bushya kandi igihugu ayoboye cyateguye uburyo bwo gupima abantu mu kivunge, kandi ibipimo bigahita biboneka vuba, biri mu bizatanga icyizere kiri hejuru ryo kongera kwemerera abafana kongera kugaruka ku kibuga vuba. Amabwiriza akomeza gukurikizwa nk'uko bisanzwe mu makipe manini yari asanzwe afite ibibuga bifite ubwinjiriro imiryango 5 binjiriramo. Gusa amakipe mato ndetse n'afite umubare muto w'abafana azahita afungura, nubwo aho kwinjirira habo hegeranye cyane kugira ngo bashobore kwinjiza amafaranga afasha amakipe yabo kongera kubaka nyuma y'inyeganyezwa ry'ubukungu byatewe n'iki cyorezo. Amakipe ategerezanyije igishyika cyinshi kuri risubukurwa kuko yari abikeneye cyane, akavuga ko azubahiriza amabwiriza azaba yarashyizweho na leta. Umuyobozi wa Tottenham Daniel Levy yatangaje ko uyu munsi ko ikipe ayoboye yahombye miliyoni 150 z'amapawundi, amafaranga akoreshwa mu Bwongereza muri uyu mwaka. Byaciye intege imishinga y'ikipe yabo yari yiyemeje, ikaba yarakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19, ariko akavuga ko igarurwa ry'abafana ku kibuga ryakongera kubagarura icyizere. Gusa akavuga ko nk'ikipe ayoboye ifite ikibuga cyakira abafana 32,000 kwakira abafana ibihumbi 2,000 byaba bihenze cyane kubitaho kuruta uko ikibuga cyaguma gifunze nta bafana cyinjiza kugeza igihe umubare uzaba wigijwe hejuru cyangwa abafana bose bemerewe kwinjira. Byitezwe ko imikino 5 ikinwa mu gihe kizwi nka Boxing Day mu Bwongereza izitabirwa n'abafana, bikazaba ari ubwa mbere kuva muri Werurwe abafana babuzwa kwinjira ku bibuga. Iyo mikino biteganyijwe ko izaba ariya izahuza Aston Villa, Crystal Palace, Fulham, Southampton, Leicester City na Manchester United, Brighton na West Ham ndetse na Wolves izaba icakirana na Tottenham Hotspur. Abafana b'ikipe izaba yakira umukino nibo bonyine bazaba bemerewe kwinjira ku kibuga bubahiriza amabwiriza no guhana intera hagati yabo, mu gihe kandi byitezwe ko hazaba amakipe abafite amatiki akozwe mu ikoranabuhanga akazabahesha uburenganzira bwo kwinjira hadakoreshejwe amafaranga mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Gukora amafaranga birabujijwe. Brighton izacakirana na Arsenal tariki 28 Ukuboza kuri stade Amex, mu gihe West Ham izaba yerekeje ku kibuga cyitiriwe Mutagatifu St Mary aho izaba yagiye gusura Southampton kuri uwo munsi nyine, ubwo amakipe yombi azaba akinira byibuze imbere y'umubare muke w'abafana. Nyuma y'amezi 8 ubuyobozi bw'amakipe hakomeje gusaba guverinoma ko yabemerera bakagira abafana guhera mu kwezi kwa gatatu ubwo batangiraga gupima igihe abantu bari mu rugo lockdown, nk'uko byashyize amakipe yabo mu bukene. Igeragezwa ry'abasaga ibihumbi 2,000 byari rigoye gukorwa mbere, gusa riza gukorwa
mu nkokora tariki ya 2 Ukwakira ubwo mu Bwongereza hongeraga kwandura ubwandu ku isi, kwandura abantu benshi muri urwo rwego hejuru, bityo bihita bisubikwa. Gusa muri iyi nshuro leta irashaka kugaragaza uko ubuzima bwakongera bukamera neza.